Hello Uncle, hello Auntie, hello Kasinsin. Inte agpasyar. Di muna nga pasyaran tayo ket ipakita no kasano ti kinapintas ti subway station dito i South Korea. So makita yo Uncle mga Auntie at dati park da dito i South Korea dito i subway. Ket mostly kastit style dito subway station dato ya dalat ti park na. Oh, kita nyo? Pintas ya. Oh, pikitain. Ang nakantin eh. Ora kita na. Oops, pintas dito park na eh. Toy, oh. Ta pasyaran dito South Korea. Dito Auntie, Uncle, ti subway station da, nagdakkel. Ngayon dito, dakkel dito. Dito, ket mall dito. Shensi get na, ganangam dito, iti train station da. Ops. Ito sursurun tayo Auntie mga Uncle. So nga, nay, or kita nakakasladyayan ko ang kabakiran. Hindi mahal. Magnatayo Kitan tayo nga nalaing ti South Korea, ti kusuk-isukal naming, nagnagyan na ti Korea. Ito na eh. Oh, taktil ya. So dito tinagan na ni. Op. Kanan. Ito na eh. Oijongbu Station. Kita nyo, disiplinado tao. Dito right, iso ti pagtakdiran lang. Dito left. Dapat yan na, escalator na. Disiplinado na nga talaga na eh. Ihew no. Dito nagtakil ang mall. Tapos dito yan. Pintas to yan ata. Subway station da. Op. Oh, makita yo. Nagpintas na eh. Kasla Airport. So dito usarin da nga usarin mi tapno agbayad ti subway ket dito card ket awanti balance na isong ikan tayo. Abel mo tam then 충전할 금액을 선택하여 주십시오. 만원. Ang balance na ne 0. Ito 만원. 충전할 금액을 넣어 주십시오. No, ada nagyan na yan, isa regen, ginan tayo. Take it on na. Up. Done. Dino ka baban, ti underground. Up, underground.